nos plaines, Santa Maria. Plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protéger ce que j'aime, Santa Maria. Donnez-leur la lumière, Dios
se lahko popoldne postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 v prekosno kontroliranem sistemu. Jutri bodo popoldne bo jasno s spremenljivo oblačnostjo. V severozahodni Sloveniji pa bodo znali posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 15 stopinj do 28, najvišje dnevne 24 do 29 in na prekosno do 22. Na petek bo jasno z občasno povečano oblačnostjo, pa čaka podansko dno.